Ё-моё, Алматының ана басына, мына басына 1,5-2 сағатта зорға жеттім. Ё-моё, нерв деген басқаша болып тұр. Біреу сәл бүйтіп түртіп кетсе, бір төбелесіп кететін жағдайда тұрмын да. Құдай сақтасын, ешкім тимей ақ қойса екен қазір. Дәл қазір ешкім жақындамай ақ қойса екен. Қалжыңдаймын. Сабаққа келе жатырмын үшін. Білдім да, что бір 3 минут кешіктім негізі. Негізі кешіккенді ұнатпайтын ғой жалпы. 3 минутқа кешіктім, но расчет солай болған, негізі ровно келем деп ойлағам. 2 сағат бұрын шыққан адамды ойласаңыз. Мына пробка деген страшно. Алматыдан кету керек мына. Обучение өтіп бастап жатырмыз. Не үйреніп жатыр десеңіздер, таргет. Кофемізді, суымызды алып алдық. Қазір үйреніп шығамыз. Вот, обед ішуге келдім. Обед ішіп, дальше работать. Война войной, но обед өз уақытысымен деген сияқты. В общем, короче. Всем привет, добрый день. У нас погода отличная сегодня. Вышла по делам. Вот. Кыргызстанга барганда ушундай көчөдө мопед менен жүргөн сандап го дейм. Байке. О, дейсизби? Кыргызстан. Бул байкуш байке мен алып кеткенде өкүнүп кетти го. Оозу жалбаңыз келди го дейм. Кыргызстан деп айтып турат кечкеде. Мени көбүнчөсү дагы деле гостиницада жашайт деп ойлошот экен. Силер менен бөлүшпөй калган болчумун. Мен жаңы келгенде Кытайда бир 10 күндөй эле жашадым. Салтанат эжелери менен, а потом я уже переехала, потому что компанияда иштеп баштаганда ошол жактагы Айжаркын деген кыздар менен, эжекелер менен живу квартирада. 32 этаж. Карагылачы. Ужас. Вот так. Классный тихий район. Анан азыр болсо чемодандарымды потихоньку собирать это там, потому что уже на днях Кыргызстанга кетем. Вот. Вот и мои чемоданы.